No te rangi nei I ka pahi atu ai ngā kai taunaki Wāri Māori ki ngā tiriti o ahuriri te matauā Māui ki te tohe I a rātou tohe. Ko tā te kaunihira o ahuriri he whakaroa I te wā e whakatau ai I a rātou me he mea ka tū he Wāri Māori ka hore rānei. Hei te whiringa ārangi rāno ka puta tērā whakatau. Hei tā ngā mana whenua o ahuriri e whakatūturi tiana rātou e te kaunihira. Anei rā, Aroha Tricha. E hi koe tēnei mo te mana o te reo Māori, e karanga ana kia whakatū mai ai he Wāri Māori. Kia tuku tēnei mōmō hiko I ngā runga I te tika te pono me te aroha. Engari kia kaua tātou e wareware, aira, he kaikiri, ki konei ki ahuriri tonu. The treaty promises us our tino rangatiratanga, and that means we're meant to have a voice and a say in our own country, in our own rohe, and we don't have a say. Kei ko atu I te kotahirau tāngata Māori mai Pākehā mai I tai ake I te rā nei ki te tautoko I te kaupapa o te rā. I was born in Napier in 1926, Ahuriri Napier, and I'm saying time to move over 50-50 under the Treaty Pākehā. I puta te whakatau o te kaunihira o ahuriri, te tae e rātou te whakawhiti kōrero ki te iwi whānui I mua I te rā whakamutunga, arā te rua te kaumātahi o tēnei marama. It's very disappointing that our council has gone with no when we've had look at the support we have here today. That support was clearly shown, and so we're here to tautoko Māori wards and E tāre wāna te kaunihira I tāna mahi whakawhitiwhiti kōrero me te hapori mō ngā marama e heke mai nei. Ka puta he whakatau mō ngā Wāri Māori hei te noe marano. To Mayor Wise, my friend, my colleague and your councillors, deflecting your obligations under Te Tiriti o Waitangi insults the mana that sits within Te Tiriti for Māori and non-Māori. And this is our pathway for our whānau to make a difference in our community. Whakarongo ki te reo o mātou o ahuriri. Oira. Kua tū ngā pihi o ngā kai tautoko Wāri Māori I te tō muritanga o te tukanga kua whāia I te kaunihira. Ko te hiahia kia huri te tai reira, engari auware ake. Aroha Tricha, te karere.